Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gosti, dobrodošli na okrugli sto pod nazivom Srbija i Rusija, novi izazovi za stare saveznike. Današnji okrugli sto organizovan je od strane Srpskog demokratskog saveza. U tom smislu želeo bih da se zahvalim kako našim domaćinima, Srpskom kulturnom klubu Ćirilica, tako i uvaženim gostima koji su izdvojili deo svog vremena da nam se pridruže i da čujemo njihova razmišljanja na ove veoma važne teme. Naša ideja je bila da okupimo sve poznate, ili barem većinu poznatih srpskih intelektualaca i javnih delatnika koji su do sada u javnosti nastupali sa jednih mogućih pozicija, a to su pozicije očuvanja srpskih interesa u novonastalim okvirima globalne krize u kontekstu poslednjih dešavanja kroz rusku intervenciju u Ukrajini. U tom smislu još jedan put se zahvaljujem svim današnjim gostima. S obzirom na broj naših gosti koji se odazvao našem pozivu, mi smo bili u prilici i u jednoj mogućnosti da ovaj okrugli sto organizujemo u dva dela. Naime, prvi deo organizujemo danas sa gostima koji su ovde prisutni, drugi deo okruglog stola organizovat će se 16. maja. Okrugli sto će se okončati usvajanjem zaključaka, što imajući u vidu kredibilitet gosti koji učestvuju na ovom okruglom stolu, mislim da dosta puno obećava i da možda predstavio važne smernice, pa mislim neću pogrešiti da kažem za noviju srpsku istoriju. Ja smatram da je važno da se glas ovih ljudi koji su danas sa nama jasno i glasno čuje. Dakle, imajući u vidu sve ono što se dešava u svetu, znači koje se polako pretvara u elemente jedne globalne krize, a sve, bar što se mene tiče, u nadi da će taj vetar sa ukrajinskih stepa ipak doći do naših krajeva, jer svakako da nema potrebe preskočiti ove istorijske epohalne događaje. Ja vas još jednom sve pozdravljam i svima se zahvaljujem što ste došli. Predlog današnjih govornika je sledeći. Obratit će nam se Jovan Janjić, Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, Đorđe Vukadinović, analitičar Nova srpska politička misao, Dušan Dostanić, dr. Dušan Dostanić, Institut za političke studije, Danilo Tvrdišić, novinar i ekonomista, Mladen Obradović, Svetosavski pokret Obraz i organizacija Srbiji za Ruse, kao i dr. Slobodan Janković, Srpski demokratski savez. Očekujem da svakog trenutka pristigne i pridružimo se i profesor dr. Slobodan Reljić. Toliko i hvala vam. Dakle, prvi će se obratiti gospodin profesor dr. Jovan Janjić. Hvala. Jovan, izvolite. Govoriti o novim izazovima saradnje Srbije i Rusije, naravno ne možemo bez poznavanja prošlosti. Iako na prvi pogled izgleda možda to tema jednostavno, da je to lako govoriti, verujte da nije. Upravo zbog sadržajnosti bogatih odnosa između Srba i Rusa, ja ne volim da kažem dva naroda, ne volim dva bratska naroda, pošto smatram da je to jedan narod. Sad, ja pre svega bavim hrišćanskom kulturom, onda bi ja nešto iz tog ugla, kako je bar dogovor bio, pa ću s te strane nešto reći. Kad govorimo o srpsko-ruskim odnosima, odnosno rusko-srpskim odnosima, valja imati u umu da kroz te odnose izgrađena jedna velika građevina bez koje, siguran sam, ni današnja Rusija, ni današnja Srbija ne bi bili to što jesu. Ako bi se desilo, ne da Bože kakvim neprirodnim slučajem, da se poništi ono što je Rusija učinila za Srbiju, pa i Srbija za Rusiju, moramo govoriti o tim uzajamnostima, pravo možemo reći da od srpske kulture malo šta bi ostalo. Ostala bi jedna ljuštura bez one suštine koju je čini tako bogatom, duhovno bogatom kakvu ona zaista s pravom može dokazati jeste. Ili, s druge strane, možda mi mnogo onoga što danas imamo ne bismo imali da nije bilo tih tako sadržajnih odnosa između Rusije i srpskog naroda. S druge strane, da ne budemo isuše skromni, i Srbija, odnosno srpski narod, uveliko je doprinio Rusiji, bogaćenjem duhovno pre svega, ali u nekim stvarima, kao kada tu pre svega mislim na grofa Savu Vladislavića, možda i delom u korigovanju njenih granica, pre svega mislim prema Kini. Dakle, radi se o vrlo bogatim odnosima i ako bi
kažem, svako poništavanje, to prenebegavajući tu činjenicu, to bogatstvo, uzajamnost, isprepletenost tih naših odnosa kroz istoriju, činilo bi zločin prema sopstvenoj istoriji, prema našem odricanju od kulturnog nasljeđa i naravno da je iz toga slijedi zaključak da nikako ne možemo dopustiti da se ta naša istorija izvrši revizija nad delom te naše istorije. Kada govorimo o toj povezanosti, moramo poći od činjenice da su Srbi i Rusi, ono kako rekli smo, narod jednog korena. Mi smo narod Sloveniji, ali istovremeno mi imamo jednu vrijednost više, da smo duhovno povezani, zato što je to naše stablo okalemljeno tom istom duhovnošću, dakle pravoslavnom duhovnošću. I upravo to što pripadamo, smo duhovno povezani, to je s neke strane, ne s neke strane, nego suštinski uticalo na bliskost ovog dva naroda, na uzajamnost, jednu potpuniju povezanost između Srba i Rusa kroz istoriju, tako da se neguju te uzajamni odnosi koji će svakako doprineti i opstanku srpskog naroda i obogaćenju srpske kulture. Da krenemo pre svega od onoga koji je rodonačelnik mnogo čega svetog u srpskom narodu i koji se smatra s razlogom za prvog prosvetitelja, to je Sveti Sava. Gde to on odlazi, prvo kad odlazi iz ovoga sveta, odlazi naravno u ruski manastir Svetog Pantelemona na Svetu Goru. Ono što tamo on zadobija, kada kreće tim duhovnim lestvicama, on će itekako posle vratiti ne samo svom narodu te plodove duhovne koje će tamo zadobiti, nego će vratiti i ruskom narodu. Kada to govorim, pre svega mislim na njegovu krvču, na njegovo to zakonopravilo koje je on sastavio upravo na Svetoj Gori i koja će kasnije biti prihvaćena i na Velikom ruskom saboru u Vladimiru 1274. godine kao crkveni građanski zakon za ceo pravoslavni svijet. Ova knjiga, ona će postati zvanični zbornik, zvanični zakonik, dakle i u crkvenim i građanskim poslovima i kroz potonje vekove, ona će se preštampavati i u 13. veku i u kasnije u 16., 17. i 18. veku, tako da dalje. S druge strane, moramo se tu zadržati malo, Sveti Sava je taj koji uspostavlja, dakle, potpuni odnos između Srba i Rusa, dakle, na Svetoj Gori, ali i dolaskom njegovog oca Stefana Nemanje, on je preuzima ili uveliko pomaže to srpsko monaštvo na Svetoj Gori. Vrlo je bitna ta činjenica, tako da će letopisci, odnosno istoričari ove duhovne straže na Svetoj Gori kasnije isticati da je zahvaljujući srpskom narodu ta njihova duhovna straža, to njihovo monaštvo opstati na Svetoj Gori, pogotovo kroz 13. i 14. vek, onda kada Rusija nije mogla da pomogne te svoju duhovnu oazu usled mongolske najezde. S druge strane, kada govorimo o tim uzajamnim odnosima, rećemo naravno i poslije u obrnutom smeru, da su i neki drugi Srbi činili velike stvari za Rusiju. Tu pre svega mislim na mitropolita Kiprijana, onoga koji je s nekim pukim slučajem od Carigradske patrijaršije bio poslan u Rusiju da nekim poslom, međutim on se nametnuo svojim znanjem, svojom veštinom, svojom službom da bude izabran za mitropolita Kijevskog. Njemu će pasti u udeo da se on pobrine i o objedinjavanju Kijevske i Moskovske patrijaršije, odnosno Kijevske i Moskovske mitropolije. 12 godina trajaće taj proces i upravo one godine kada se ovdje desila taj krupni događaj Kosovski boj 1389. godine, on će uspjeti u tome i on će postati taj prvi mitropolit objedinjenih mitropolija Kijevske i Moskovske, odnosno tada objedinjene ruske crkve. Mnogo je značajnih ličnosti, pošto nema vremena, ne želim, nećemo o tome govoriti. S druge strane, i velika, naravno, obilata pomoć dolazi i sa Rusije. Pre svega kroz njihove vladare, da pomenemo samo velikog moskovskog knjeza Jovana Vasiljevića. Nemamo vremena, ali kažem evo kroz konkretne primjere. Njemu piše beogradski mitropolit Georgije Moliga da on
da pomogne obnovu manastira Ustenja Presvete Bogorodice, odnosno Mitropolitsku crkvu u Beogradu. Naravno, on to sve prihvata i još uz to i šalje pismo kojem odobrava da se i u budućem monasi za svaku pomoć mogu njemu obratiti. Naravno, takav odnos prema Srpskoj crkvi i srpskom narodu slede i njegov sin Vasilije III, odnosno koji je inače, kome je majka Sofija, paleolog, ona je inače srpskog porekla, ali je u Rusiji si joj dalio to ime. Dakle, i on nastavlja tu akciju, odnosno tu brigu o srpskoj crkvi i o srpskom narodu. Da ne govorimo kasnije o velikom knjezu i caru Jovanu Vasiljeviću, koga su prozvali groznog, upravo ne groznog iz nekih razloga karaktera njegovog, nego onoga što se on obračunao s onima koji su htjeli da nametnu neke svoje separatne interese zarad interesa objedinjene ruske zemlje, koji je u svemu bio podržavalac srpske crkve i srpskog naroda, koji se prihvatio da bude Hilandara i koji je pisao. To vrlo moramo imati u vidu da je to vreme turskog ropstva. Na koji način se srpski narod i srpska crkva mogla štititi svoji interesi ako se ne oslanja na onoga koje može zaštititi prirodno tako velikom silom. To je mogla samo Rusija. I on je taj koji u ime srpskog naroda piše turskom sultanu i traži da se umanji danak, recimo u manastiru Hilandaru, da se zaštiti od nasilnika kojima su oni bili izloženi. To je jedan vid pomoći Rusije koji u to vrijeme dolazi. S druge strane, odlaze srpsko sveštenstvo i monaštvo, to znate, dolazi pomoć, dolazi ono što je potrebno za crkvu. Tada nema knjiga, tada nema da se školuju, nema ono što je potrebno za crkvenih utvari, odežde i tako dalje. Sve se to donosi iz Rusije. S druge strane, dalje idemo, kada je posle one velike seobe Srba, kada je naš narod prešao preko Save i Dunava, opet je bio izložen jednom drugom vidu obliku stradanja, naravno od Austrije. Opet ruski car tuda traži, obraća se austrijskom imperatoru u ime ugnjetenih, moli, jer oni se obraćaju njemu, moli da se zaštiti taj narod. Dakle, bez obzira što nemamo institucionalne veze, nema bilo kakvog formalnog oblika saradnje, jer Srbija, odnosno srpski, ne možemo ne govoriti o Srbiji, jer srpski narod je tada u ropstvu, nalaze se ti neki kanali, pre svega srpskog sveštenstva, da se obraćaju ruskom caru, koji posebno, opet ili direktno, obraćaju se u zaštiti i preduzimaju zaštitu nad srpskim narodom i srpskom crkvom. Naravno, o takvom obliku saradnje možemo govoriti za sve vreme koje su srpski narod je bio pod Turcima. Da, tu je još jedna vrlo bitna činjenica. Znate da je probitno bila ukinuta potpadanje pod tursku vlast u Srbiji, da je bila ukinuta srpska patrijaršija. Ali upravo uz pomoć i zauzimanjem ruske vlasti 1557. godine dolazi do obnavljanja Pećke patrijaršije. Mislim da se dosta ta činjenica ili pregala, odnosno da se o tome ne govori. Ali to, kada dolazi do obnavljanja Pećke patrijaršije, tada već imamo jedan novi oblik institucionalne saradnje, bar sa srpske strane, da ne moraju ovi monasi, kako to često možete čuti u literaturi, obraćaju se i mole peške na kojima snalaze se kako god znaju da dođu do ruske države, da izmole pomoći. Sada je ta viša hijerarhija srpske crkve, ona je u prilici da se obrati ruskim vlastima za pomoć. Ali naravno, opet tu ne može se, pošto je Srbija pod tuđinskom vlašću, opet je potrebno imati neki vid odobrenja i te vlasti koja je ovdje turske vlasti. Da bi se izdejstvovalo taj oblik, da ne kažem saradnje, ali kontakta između predstavnika srpskog naroda i ruske države, opet je Rusija tu interveniše da omekša te odnose, tako kolokvijalno rečeno, odnos Turaka prema srpskom narodu, da bi mogla da utiče na pomoć. I da privodim kraju, s druge strane, još ovo da obrnemo, nije ta samo Rusija koja čini pomoć Srbiji, nego i srpski narod i na druge načine pomaže
odnosno čini da bude na pripomoći ruskom narodu, pre svega kroz dobrovoljce, pogotovo za vreme Petra Velikog. Mnogi dobrovoljci javljaju se i odlaze i u njegovo vreme, baš za vreme njegove vladanje, nastaje jedan husinski puk, jedan od srpskih oficira, graničara i drugih vojnika. Još i Sava Vladislavić 1712. godine on je posredovao kod ruskog cara da se prime ti srpski oficiri i vojnici koji su voljni da pripomognu. Naravno, on očekuje da se time pokazuje dobra volja srpske strane, da bi imali nepotpuniju zaštitu od Rusa, i on tada bilo zapisano da je tada skupljeno trojica pukovnika srpskih Tekelija, Vulin i još jedan kaže, skupili su 10.000 vojnika, ali i mnogo više još onih koji su došli na konjima i peške. Dakle, i s te strane Srbi gledaju da budu uz Rusiju, naravno nadajući se da će stići ta pomoć od Rusije Srbima. Naravno da je ona to stizala. Ono što je u novije vremeno bilo, to već neću se zadržati oko toga, ali pošto govorim o crkvenim stvarima, još da pomenem, dakle, Stevana Svatimirovića, koji je 1804. godine šalje jedan opširan promenela ruskom caru Aleksandru I, gde se on, naravno opet imajući u vidu okolnosti, zalaže za stvaranje jedne široke slovenske države, gde će naravno svoje mesto naći i maleni srpski narod. To u prvi mah nije imalo dalo neke rezultate, ali svakako kasnije to će doprineti da ruska pomoć bude obilatija u pomoći Karađorđevim ustancima i odnosno u sticanju nezavisnosti Srbije na Berlinskom kongresu, ali i kasnije još ovu činjenicu za koju se ne zna, kada je stvarana ta Jugoslavija zajednička država. Jedna opomena, to nisam nigde našao pročitali, o tome mislim da i Ćorović piše. Jedino su Rusi upozorili, nisu bili zato za stvaranje države Jugoslavije u kojoj je stvorena, kaže, nemojte sa Hrvatima, bit će vam neprijatelji. Takvi su odnosi između Srba i Rusa. Hvala. Zahvaljujem profesor Jovaniću. Sljedeći se obratiti Boško Bradović, Srpski pokret. Boško, izvolite. Dragi poštovani prijatelji, gospodo hrišćanska, slovenska, pomaže Bog svima. I zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da sam danas ovde sa vama na Dan pobede nad nacizmom i kao učesnik ovoga okruglog stola, koji, rekao bih, je vjerojatno i najznačajniji događaj u smislu jednog razgovora između nas nakon izbijanja ukrajinske krize, i zaista želim da se zahvalim organizatorima iz Srpskog demokratskog saveza na tome što su upriličili jedan ovakav događaj i istakli jednu veoma značajnu temu, ne samo za danas, nego za jedan veliki period koji je ispred nas. To što smo malo u katakombnim uslovima dok razgovaramo na ovu temu, to je jedna dobra simbolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medijima i institucijama našeg društva i države, i koliko je zapravo ovo nešto što je jedna progonjena misao, iako je većinsko raspoloženje srpskog naroda upravo suprotno od tretmana ove teme. Ono što je za mene važno jeste da probam da vam dočaram svoj stav u nekih 5 kratkih teza i prosto samo da zaintrigiram dalju raspravu. Pre svega, ja smatram da je, što se tiče ukrajinske krize, a ona je zapravo naravno povod za ovaj naš razgovor o Srbiji i Rusiji, odnosno novim izazovima za stare saveznike, nekako se konstantno zanemaruje jedan istorijski kontekst koji je zapravo identičan i na tim ex-sovjetskim kao i na ovde ex-jugoslovenskim prostorima, da su sve te države zapravo formirane u jednom kontekstu komunističkih partija koje su kao tadašnje terorističke organizacije raspisivale nekakve granice onako kako je to njima padalo na pamet, i nimalo slučajno te granice su nekako onako uvek kidale život tkivo baš srpskog i ruskog, odnosno dva pravoslavna naroda, i tu su se onako baš ozbiljno bavile biografijom i istorijom srpskog i ruskog naroda. I zato, recimo, kada danas govorite o ukrajinskoj krizi, nigde ne možete da čujete kao jedan od osnovnih podataka kada o tome se uopšte razgovara šta Rusi rade i traže u Ukrajini,
da je Krim mesto njihovog krštenja ili da je Kijevska Rusija ta neka prva Rusija, da je to zapravo neka vrsta njihove svete zemlje kao što je za nas Kosovo i Metohija i da Rusi uopšte nisu otišli negde u neku tuđinu ili da intervenišu ili uopšte se bave nekim drugim narodima i državama, već zapravo su na nekoj svojoj istorijskoj postojbi, gde naravno živi njihov narod i dan danas. Sa druge strane, ono što se takođe podjednako zanemaruje jeste uloga NATO pakta, koji je zapravo uzrok svih nestabilnosti, ratova i sukoba u posljednje 2 decenije i potpuno se pogrešno ovo shvata kao ukrajinsko-ruski sukob, a zapravo je to jedan veliki sudar između Rusije i NATO-a, gde Ukrajina služi samo kao jedan eksponent NATO interesa opkoljavanja Rusije, koja već decenijama služi za upravo jedno huškanje Ukrajinaca u pravcu sukoba sa Rusima u Ukrajini i sa susednom Rusijom u celini. I kada uzmete u obzir, dakle, taj malo drugačiji pogled na ovu temu, onda naravno dolazimo do tog odgovora, odnosno izazova koji je pred nama, kako ćemo mi odgovoriti na to pitanje, ili ako mogu da se pozovem na taj istorijski citat, kome ćemo se mi privoliti carstvu, jer to jeste sada jedna dilema i to ne samo za nas, da se razumemo, ovo je jedna dilema civilizacijska, jedna svetska dilema, dakle, koji sistem vrednosti će tu pobediti i koja geopolitička pozicija će prevladati, jer se očito radi o tome da s jedne strane imamo tu jednu osvajačku NATO agendu koja sa sobom nosi ne samo, da tako kažem, ono klasično osvajanje tuđih teritorija, eksploataciju tuđih prirodnih i prirodnih bogatstava, što je naravno uvijek pozadina NATO ratova, već i čitavu jednu ideološku i identitetsku i svaku drugu vrednost koja se nameće drugim civilizacijama. Dakle, to nije osvajanje samo u nekom teritorijalnom, ekonomskom smislu, to je osvajanje u duhovnom, moralnom, identitetskom, ideološkom i svakom drugom smislu. I to je zapravo pozadina ukrajinske krize. I s druge strane, Rusija je na neki način lider tog slobodovnog i slobodarskog čovječanstva koje prosto želi da živi po nekim svojim pravilima, po nekim svojim tradicijama, na osnovu nekih svojih duhovnih i moralnih zakona, a ne onako kako to NATO propisuje čitavoj planeti decenijama unazad. I to je zapravo čitava poenta tog sukoba i mi prosto treba da se opredelimo kojoj civilizaciji pripadamo, kom sistemu vrednosti pripadamo i ne samo za koga navijamo, nego jer će to imati posledice i po nas, na koji način ćemo se opredeliti, to će imati i trajne posledice po identitet i budućnost srpskog naroda. Ono što je meni za kraj, dakle, kao neka završna teza, važno jeste da naše opredeljenje, koje se, rekao bih, podrazumeva za sve nas koji sebe smatramo srpskim rodoljubima, a to je apsolutno protivljenje bilo kakvom uvođenju sankcija Rusiji i stajanju na stranu NATO pakta u ovom ukrajinskom sukobu, jeste da mi zapravo ovde na neki način obnavljamo jednu konzervativnu agendu, odnosno jedan konzervativni pogled na svet, čiji je Rusija zapravo lider sa brojnim svojim intervencijama pre ove ukrajinske intervencije, jer je obnova ruske države pod Putinom zapravo na neki način, dosta postepeno i možda slabije nego što smo se mi nadali, ali nesumnjivo u pravcu jedne konzervativne revolucije koja zapravo obnavlja autentične hrišćanske, duhovne, moralne vrednosti u svim sferama društva. I to su bile brojne intervencije u Rusiji do ove ukrajinske, a sada je to jedna intervencija koja zapravo podvlači crtu i na neki način jasno stavlja do znanja da je ovo jedan ozbiljan sudar civilizacija u kome se tu ne vodi samo nekakav rat za Ukrajinu, već se vodi rat zapravo za prevlast nad ljudskim dušama, nad identitetima, nad budućnošću Evrope, koja je, nažalost, kao sluškinja Amerike već više od pola veka ovde u jednom potpuno nepotrebnom sukobu sa Ruskom federacijom za interese NATO-a ili Sjedinjenih Američkih Država, tako da je ovo jedan i par excellence evropski geopolitički trenutak i problem u kome će Evropa ili pronaći svoju hrišćansku tradiciju, koren, identitet i smisao, ili će nastaviti da služi interesima nekoga ko je van Evrope i ko ima neku potpuno drugu agendu. Dakle, mi se nalazimo pred tim, rekao bih, istorijskim, civilizacijskim, duhovnim, moralnim, kakvim god hoćete, suštinskim izborom i mislim da je ovo trenutak u kome, i sa tim završavam, mi treba jednostavno
da sve naše dosadašnje ideološke, političke i ne znam kakve sve druge razlike, ideobe kojima smo skloni i kao političke opcije, i kao intelektualci, i kao udruženja građana jednostavno stavimo po strani. Budućnost srpske političke intelektualne scene će se deliti prema tom pitanju da li uvoditi sankcije Rusiji ili ne, i mi svi koji smo protiv uvođenja sankcije Rusiji treba budemo jedan front, jedan blok, nazovemo ga patriotski, državotvorni, suverenistički ili kako god želite. Mi jednostavno nemamo razlog više za bilo kakvu drugu vrstu podele, koliko će ovo za nas biti ključno opredeljenje za budućnost Srbije. I ja tako doživljavam i ovaj okrugli sto, zaključke ovog okruglog stola koje možemo da očekujemo iduće nedelje, kao zapravo jedan početak objedinjavanja patriotskih snaga koje dolazi iz političkog, intelektualnog ili NVO miljeja, kako bismo zajedničkim snagama jednostavno mogli da se suprotstavimo pre svega tom negativnom scenariju koji nije isključen, naprotiv je veoma moguć, a to je upravo konsenzus one prozapadne agende u Srbiji o uvođenju sankcija Rusiji. Jedini realan i ozbiljan odgovor koji bi to eventualno moglo da spreči jeste naš konzervativni, patriotski, državotvorni, suverenistički konsenzus svih patriotskih snaga, bez obzira da li dolaze sfere politike, intelektualnih krugova ili udruženja građana, koji bi se tome zajednički suprotstavio, bukvalno ovako, držeći se zajedno kako mi ovde danas sedimo pred svima ovo. Hvala vam na pažnju. Zahvaljujem Boško Obradoviću. Sljedeći govornik je Đorđe Vukadinović, analitičar Nova srpska politička misla. Đorđe, izvolite. Zahvaljujem. Da je to. Da, danas mnogo i ne moramo da budemo sažeti, iako je svaka od stvari ovih teza koje smo čuli može da bude povod za poseban simpozijum ili za poseban okrugli sto. Tako da ću ja nastaviti delom dovezati sa ono što je Boško govorio, posebno podržavajući ovo čime je završio, zapravo, i što je definitivno ono što nam predstoji ili što je neminovno ukoliko želimo da uopšte opstanemo čak i ovakvim katakombama. Dakle, da mi nije ovo isto primeren prostor, jak sam prvo gunđao kada mi Goran rekao, dok mi nije objasnio gde se održava, ali mislim da je zapravo odličan prostor, čak i... A zaustavlja. Ali kontra. Mi se nismo predali. Dakle, ovo udruženje, i zahvaljujem naravno domaćinima iz Kulturnog centra Ćirilica i naravno našim organizatorima Goranu i Slobi, Bruno Đorđeviću i Slobi Jankoviću, koji su nas sakupili. I ja nisam imao velike dileme, bez obzira što je to bilo nešto vrlo brzo, malo ne pred danas za stuca, ali dan, dva, da se odazovem baš upravo računajući da moramo na taj način delovati, ako uopšte još možemo, dok imamo vremena i mogućnosti da delujemo uopšte. To nije nikakav katastrofizam, nije nikakva mračna apokalička vizija, već prosto jedan moj analitički zaključak, a malo iskustveni zaključak, na osnovu onoga i toplog zeca koji se sam prolazio poslednjih dana, nedelja i meseci. Dakle, moje je dosta dugogodišnje trajanje i disisije našoj javnoj medijskoj, političkoj sceni. Dakle, kroz razne faze, uglavnom najmanje je tu bilo tih aplauza i tapšanja po ramenu, uvijek je bilo više i manje malo na rubu jeretičkog ili ne baš onog poželjnog stava. Ali nikada ni blizu, to je time hoće da početi, nikada ni blizu nije bilo toliko proskribovano, toliko napadnuto, toliko demonizovano to moje delovanje kao što je do posljednjih nedelja i posljednjih meseci upravo pod Rusiji. Ispada da je zapravo u Srbiji moguće zastupati gotovo sve. Dakle, i levo, desno, ekstremno jednu stranu, ekstremno na drugu stranu. I fašizam, i terorizam, i fundamentalizam razne vrste. Dakle, sve možete braniti i zastupati i dobiti neko svoj prostor i parče medijskog prostora, ali i zastupati neki čak umereni proruski stav posljednjih meseci, to je zabranjeno. Dakle, nikada nisam imao više i sa više strana i agresivnijih poziva za takozvano cancelovanje. Znate šta je to? To je čitav projekat, cancel kultura, poništavanja, ukidanja. Dakle, kao što sam imao zbog, pazite, blagog branjenja samo stava ili mogućnosti da neko podržava Rusiju u ovom konfliktu. Ja podržavam naravno i više,
ali sam ja generalno samo zastupao stav da neko može da to brani, barem koliko, ja bih rekao i sa jačim argumentima, barem koliko oni koji zastupaju kontrapoziciju. Još pre ovog režimskog kolebanja, ili nije to kolebanje, to je mnogo teža i ružnija reč, ili gore reč treba da padne, kad opisujemo kako se aktuelna vlast drži i ophodi posljednjih meseci. Ali čak i pre toga, pre nego što je stigla komanda da su naši mediji u jednom trenutku, i to mediji sa nacionalnim frekvencijama, počeli da nalikuju kao na one propagandne emisije ovih desnog sektora ili, ne znam, hazovaca, mislim, radio televizije, lavovi ili šta ja znam. Dakle, to je jedan takmičenje, jedan trenutku i to čak na ovim navodno režimskim, ili ne navodno, možda i bez navodnika režimskim, i prorežimskim i ovim proopozicionim medijima, u jednom trenutku to je bio jedan festival jedne nesputane rusofobije i mržnje i agresije prema svakom proruskom stavu. To je ono što je, čak i meni koji sam svašta navikao i sam se Bog zna šta dobro očekivao, čak i mene zaprepastila razmera toga. Znači, ta mržnja, ta agresija koja je pokuljala i to što je interesantno s različitih, najizgled različitih delova naše, ideoloških gledano različitih delova naše političke medijske scene. Navodno sukobenih delova naše medijske scene. Nije bilo samo bilo jasno gde je gore, na kojoj strani je gore. I gde je veći napad, veći prostor gore. I kako se jedan deo takozvanog režimskog establishmenta, opet političkog, medijskog, poslaničkog neke naše kolege, tako, bivši i to kako se čak koji su poznati bili po tome kako promovišu ponekad i neumereno tu režimsku rusofilstvo kad je bilo bezazleno i kad je bilo poželjno i kad nije bolelo, kako se preobraćaju u svoju suprotnost. Dakle, to je, kažem, posebna tema, ali samo hoću da detektujem i da vam kažem da je u tom smislu ovaj prostor i pravo mesto za ovakve rasprave, a dok nas iz njih, znači moramo se truditi dok nas iz njih ne izbaci. I u simboličkom, a malo i u bukvalnom smislu. I zato ovo neko udruživanje, saradnja, kako je to ne ima alternativu, čak da ne gledamo, ne trebamo makne konac koliko se u svemu slažemo i kad je ko kome nešto rekao ili činio nešto što nije bilo skroz pravo, jer na kraju krajeva i nas ovde 8, 9, 14, 15 koliko ima, nismo i mi svi isto mišljenici, daleko od toga, ali generalno moramo vidjeti šta nas povezuje, šta nam je zajednički imenitelj, a ne šta nas deli. Sam sa sobom se nekad deliš, nisi siguran, a kamoli sa nekim bližnjima, pogotovo s ljudima koji decenijama smo nešto pričali, govorili, nekad se sporili, nekad sređivali. Dakle, to je put koji zaista je neophodan ako se želimo da ova priča ostane. Paradoks svoje vrste, apsurd, komedija, mislim, komedija da nije ozbiljno i strašno, jeste što je taj medijski tretman, što meni kaže medijska tortura i medijski topli zec, koju sam temu okolnosti prošao i prisustvovao iz prve ruke svedočio, ali i svi drugi to vidimo sa strane, da je on upravo obrnuto proporcionalno odnosu snaga u srpskom društvu. Znači, na samom početku krize mi smo imali jedno istraživanje i na jednom sličnom skupu ga predstavili i bio je i Sloba tu i još neki ljudi su tu bili i gde smo predstavili posle 2 nedelje sukoba, odnosno ove krize ukrajinske, šta srpski javno nije misli o tome, ko je u pravu i ko je kriv. I verujte da su nalazili potpuno suprotni ovom odnosu snaga u stvari rečeno u medijskoj i političkoj sferi. A onda šta je sa vodom naroda, šta je sa naravno ne treba prepisivati istraživanje javnog mnjenja, politika treba bude naravno i vizionarska i liderska i ostalo, ali može ide potpuno suprotno onome što je volja građana, a nema nikakve sumnje šta je većinska i to ubedljivo većinska volja građana Srbije u ovom trenutku, to jest u onom, a ja verujem u ovom i kroz nekih 2 dana ćemo izaći sa nekim novim rezultatima tog istraživanja koje verujem da neće biti mnogo drugačiji uprkos ovoj sad torturi i kampanji agresivnoj koju prisustujemo već najmanje mesec, 2 dana. Dakle, šta je to tako jeretičko, šta je to tako strašno, šta je to tako subverzivno u tom stavu, proruskom stavu, umereno, uslovno ili malo jače, ruskom stavu srpskih intelektualaca i političara, da zaslužuje tako proskribovanje. Znači, Boško i ja smo imali različite faze tretmana u ovim medijima, kako rekao, prozapadnim medijima, ne kao previše, ali smo imali neko mesto.
Ali sa ovim stavom, ovo je stav za koji praktično nema prostora. Sem kao, eto, da budeš meta napada ili pljuvanje ili kampanje ili poziva na to cancel. Dakle, ovo pitanje postavljamo svima, svi negdje slučajemo odgovor, šta je to tako strašno? I vjerojatno će kolege u nastavku o tome nešto reći. Znači, sve je dozvoljeno više ili manje, sve je poželjno više ili manje, ali ne, ovo je tamo. Možda je baš zbog tog raspoloženja javnosti i javljenja o kojem svedočim i za kojom tvrdim da je tako, može biti 20% gore ili dole, ali nema nikakve sumnje da su tu porazni rezultati po ove spin majstore, spin doktore koji vode ovu u suštini antirusku, ja bih rekao i antisrpsku kampanju. I, pošto nam vreme predvidi, hoću samo još jednu tezu da ovde isto nam skrenem pažnju. Posebno je interesantno da u nedostatku argumenta, suštinskih, dubinskih argumenta, onda se ide na ove površne, tako više sofističke cake, koje na prvi pogled na Twitteru ili nekoj debati mogu da deluju atraktivno, u suštini čim protresete, čim malo pogledate, o čemu sad vidite koliko je to šuplje i koliko je to zapravo pogrešna i primerena analogija. Najubojitiji, i najomiljeniji argument u navodnicima tih krugova jeste kako vi možete biti sad ili uopšte imati mrvicu razumevanja za rusku poziciju, kada evo mi smo bili žrtve isto agresije, NATO agresije i sad i pošto je to bila agresija, onda je i ovo agresija. Ako smo podržavali teritorijalni integritet Srbije, odnosno Jugoslavije, tada moramo i sad podržavati teritorijalni integritet Ukrajine. To je omiljeni argument, kažem, ili teza koja se provlači, iako kad još samo ovoliko vremena koliko sam govorio, ali nema potrebe, svi manje znamo koliko je to u suštini truo i pogrešan argument, ali to je ono čim oni triumfuju, to je vrhunac do kojeg se dobacuju u toj vrsti kvazi analogije. I onda šta im kažeš od toga da to nije baš isto po bilo kojoj osnovi, do toga da ti glavni sada zagovornici i dušebrižnici nad međunarodnim pravom i nad teritorijalnim integritetom nisu imali mrvu razumevanja, niti sličnog razumevanja kad se radilo o Srpskoj, o teritorijalnom integritetu Republike Srbije, nego su i niti su imali razumevanja za međunarodno pravo, nego su govorili i prilike nalazili opravdanja u kršenju ljudskih prava etničkih Albanaca ili govorili pa to je surovo, jači tlači, moraš se povinovati šta ćeš, odgovorni političar, lider, Milošević je neodgovorni. Prvo kažu, moralno je bilo, morali smo štitimo Albance u genocidu. Onda kad se ide to kao trula priča, onda kažu, dobro, nije to isto, bila je to agresija, nasilje, pa šta se radi, morali se vode računa, Srbija, Milošević su morali da vode računa, tome da su oni mali, oni su sila i morali su da se povinuju. To je ova priča o Tukididova zamka koja se često pominje u literaturi kao dilema, kao da veliki čine ono što hoće, a mali moraju da služe, odnosno slušaju ono što moraju. Dakle, nema sada takvih saveta, kad je reč Ukrajini ili Zelenskom, da savetuju po tom principu. Dakle, te krokodilske suze koje se liju nad ovim teritorijalnim integritetom Ukrajine nisu ni približno postojale od tih istih krugova, govorim o srpskim političkim krugovima i medijskim, da je bila reč o srpskom teritorijalnom integritetu i srpskim granicama i srpskim nacionalnim interesima. I završavam, u tom smislu, rekao bih i tema je, dakle, novi izazovi za stare saveznike, mislim na Srbiju i Rusiju. Dakle, Srbija i Rusija su različito reagovali na ovu krizu komunističkih stvorevina, više ili manje veštačkih stvorevina, zvanih Sovjetski savez i SFRJ Jugoslavije. Nije bilo jasno, i to opet tema za poseban simpozij, nije bilo jasno šta je bolje i šta je pametnije. Rusija je, što zbog Jelcina, što zbog svoje unutrašnje situacije, prihvatila jedno brutalno rešenje, surovo prema svojim sunarodnicima, i prihvatila da ostane preko 20 miliona Rusa, etničkih Rusa i još više ruskog govorećeg stanovništva, ostavila van granica Rusije. Kao za neko drugo vreme. Srbija je traljavo, trapava, ali pokušala je, delovalo kao da je pokušala zaštiti, pa smo videli kako se to završilo. Znači, to su različite strategije. Jedno je bilo da priznajemo granice, mada je tu pobičaj Milošević bio nedosledan, pa kao priznajemo, a zapravo ne priznajemo, a Rusija je prihvatila tako stanje. I sad se ispostavilo, posle 20, ja više koliko, skoro 30 godina,
Da Ukrajina odbrani na istom se završio. Dakle, kada je Rusija pokušala postavi pitanje položaja i statusa Rusa i rusko-jezičkog stanovništva van granica Rusije, pa njih se slučila ista ona salva agresije, napade, mržnje koja je bila izručena na račun Srbije i srpskog naroda i srpskog rukovodstva 90. godina. Isto to, još i uvećano, tamo to koliko je Rusija i veća i opasnija. Dakle, ispostavilo se da i uzdržanost Ruska i davanje prilike, recimo, da se integrišu i da budu uvažena njihova prava, mislim, ruskog stanovništva i tako dalje, nije imalo nekog efekta, niti je Zapad, niti njihove međunarodne institucije, niti humanitarne organizacije su previše, i za organizacije ljudska prava nisu previše bile fascinirane položajem, a očino diskriminatorskim statusom ruske manjine u bivšim Sovjetskim republikama. Nimalo nisu bili fascinirani. I kad sad Rusija nešto preduzela, po meni zakasnelo i ne baš najsrećnije, a to je sad posebna tema, kažem, poslali su agresori, Putin fašista, ludak i tako dalje, sve ono što smo slušali 90. godina na račun naših tadašnjeg rukovodstva. I, dakle, to je otprilike to, samo da, za kraj, dakle, ulog je opštino mnogo veliki, čini je takva agresija, ne samo Rusije, nego koji je toliki pritisak na malenu Srbiju i na malene Srbe, da se opredela. Znači, iz nekog razloga mi je to važno. I jasno je taj razlog nije ekonomski, nije vojni, čak nije ni geostrateški, jer su više duboko to zaleđe u kojem se Srbija nalazi, nego je razlog očigledno, rekao bih, možda čak metafizički, ali svakako istorijski i civilizacijski, to je ono čemu je i Boško govorio pri kraju. Znači, od sebe se traži da se prikloni tim sankcijama koje Rusija neće ni osetiti. Znači, očigledno ne zbog ekonomskih posledica, nego simbolički, kao što je bilo važno da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova, i tako je otprilike isto važno tim istim arhitektama, važno globalnim da Srbija uvede sankcije Rusije. I zato se to ne protivimo, ne samo zato, naravno, i zbog toga mislimo da to neće proći, da ne izgora na španskom, da je bilo se više patetično. Hvala. Sljedeće će se obrati profesor dr. Slobodan Rejdić. Malo da kasnije smo se dobro. Ja sam bio malo fasciniran današnjim događanjem kad sam uključio televizor i shvatio da nema ništa od parade. I to sam razumio kao da su nas Srbe danas isključili praktično iz naše istorije. Ne znam kako su ovi zvaničnici koji donose takve odluke tako preko noći odlučili da je jedan narod koji po svom osnovu iz novije istorije je antifašistički. I to je jedan od rijetkih antifašističkih naroda u Evropi. Pošto smo mi učili da su svi bili antifašisti, pa i samo malo, jedno vrijeme i Hitler. I to su sve bile vlasti koje su bile u Hitlerovom sistemu. Mi smo imali okupacionu vladu, to su različite stvari. E sad mi kao antifašistički, mi smo odjednom ugurani u boje Evropske unije. Što je vrlo važno da kažemo da Evropska unija nije antifašistička unija. Ona kad je napravljena šuman je čovjek iz Višijeve vlasti, dakle jedan visoki činovnik u ono vrijeme kad je Francuska bila ozbiljni saradnik Nemačke na raznim poslovima koje su ovi obavljali okupirajući svijet. I to se nije ni pominjalo da to ima veze s tim, sve do 1985. godine, kad im je bilo zgodno da se poništa ova ideja o tom pobjedniku, pa da onda da se zamjenjuje nekom novom idejom koja će u širem evropskom kontekstu da ima podršku, kao što znate. Ali, naprotiv, kad se u posljednjoj deceniji, to ću posjetiti na opšte poznatu činjenicu, u Ujedinjenim nacijama nekoliko puta se glasalo raznih povodima da se, pošto smo još uvijek stalno po tim talasom, da treba da se spriječi nacizam, širenje nacističkih ideja, fašističkih ideja, onda naravno čitava Evropa bila uzdržana. Amerikanci su naravno bili pro-fašistički i pro-nacistički, oni nisu krili svoje ideje, uveli su Ukrajinu, tu ekipu i Kanadu, a ovi su bili uzdržani. Mi danas imamo Evropu koja više nije uzdržana. Ovo je sad potpuno jasan stav. To je jedan kompletni su u jednom totalnom
antiruskom odnosu u svim segmentima, to i u političkom, i u ekonomskom, i u kulturnim odnosima, da ne spominjamo sad sport i ove ostale aktivnosti. Sad mi je to bilo zanimljivo, otkud mi Srbi 22. u tom društvu. Jer to, kao što je rekao Đorđe, to nije narodna volja. Naprotiv, ja mislim da je 80% da je to mali procent. To se, u principu se radi o 90% ljudi. Imate, to što je Đorđe utvrdio, 2/3 ljudi koji se direktno izjašnjavaju da je krivica Sjedinjenih Država. Ovo 3% su Rusi i 4% Ukrajinci da su krivi. Apsolutno razumijevanje događaja u potpuno, kako rekao, čistim elementima. I sad to vi malo popričate, ako pričate s ovim ljudima koji nisu sigurni da je to NATO, oni imaju da 3 minuta pristupaju u toj ekipi, tako da mislim da je oko 90% ljudi. Sad vidite, nama je prošle nedelje sa najvišeg mjesta rečeno da je nama Njemačka najvažniji partner. Da je nama Njemačka prijatelj nad prijateljima. Saveznik. Saveznik, pa jeste, saveznik, a da me predsjednik Putin znatno otežao našu odbranu Kosova. Da bi se iskonstruisao takav zaključak, treba zaista mnogo mašte i treba mnogo straha i treba mnogo nepoštovanja najelementarnijih činjenica. Dakle, tu se odbija da se vidi ono što se vidi ne treba nikakva specijalno uvid. Tu se čuje, odbija se čuje ono što se kaže jasno i glasno sa obje strane partnerske. Ja ću ovdje sad Rusiju i Evropsku uniju da uzmem kao partnere, iako naš odnos prema tim organizacijama nije isti. Odbija se elementarno logičko zaključivanje. Evo, ajde sad ću ja da vam ispričam jednu stvar, da pogledamo dve ponude koje nam stižu sa te dve strane. Uzet ću, personalizovat ću ponuđača, uzet ćemo Olafa Scholza. Dakle, prvo, on insistira na čuvenom obostranom priznanju Kosova. Drugo, on insistira na likvidaciji Republike Srpske u sadašnjem obliku i protivi se njenoj potrebi da se u toj državi u stvari djeluje u okviru Dejtonskog sporazuma, a to kako se ponaša Republika Srpska pokušavajući da uvede ustav u to se naziva secesionističkom politikom. On insistira da mi, koje su on i njegovi zapadni prijatelji bombardovali i ubijali, uvedemo sankcije Rusiji u tim uslovima. On insistira na udaranju pečata genocida na srpsko čelo. I peto, što mislim važno to što su govorili Boško i ovi, dakle, čitav svijet je pred jednim sudbonosnim izborom između istoka i zapada, u jednom prelomnom vremenu, kad nastaje novi svjetski poredak, a Olaf Scholz, kao veliki mislilac, kao što znate, on je čovjek poznat kao mislilac i inače isto veliki političar, javlja kako će se on lično zauzimati da se nekad, a naravno vjerovatnije nikad, i mi ukrcamo na taj rod Evropska unija koji u stvari dosta je stalno lično na Titanic, sad potpuno možete da preslikate elemente. S drugu stranu imate personalizovano Vladimira Putina, pod jedan. Odbranio nas je u Ujedinjenim nacijama od udaranja pečata genocida. Pod dva, bezuslovno podržava rezoluciju 1244 Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je relevantan međunarodni akt, koja Kosovo situira kao deo Srbije sa visokom autonomijom, dakle štiti naš teritorijalni integritet. Treće, direktno učestvuje u zaštiti položaja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine po Dejtonskom sporazumu. Četvrto, pristup energentima, što Njemci ne mogu da vam ponude. Imate pristup energentima po specijalnim uslovima zemalja koji nisu neprijatelji Rusije, a što je, mislim, to je važno, ovdje mi stalno bio utisku kako smo mi usadili. Pa se 6/7 čovečanstva nije uvelo sankcije Rusije. Mi smo, dakle, ne sa većinom, mi smo sa apsolutnom većinom u svakom pogledu, mislim, u našem ludom tom krugu ko mi slušamo te poruke iz Evrope. I drugo, podrazumijeva se sa stanovišta Kine i Rusije, to je njihov stav u međunarodnim odnosima, da vi sami odaberete politički sistem u kojem živite i sami odaberete put u ovom prelomnom vremenu. I do čega sam ja došao zdravim razumom. Dakle, samo slepac, i to veći od onog slijepca Domanovićevog vođe, može da ima potpuno logično da birate iz ove vrste. Druga stvar koja je važna kad neko sjedi ovdje u Beogradu i vlada,
on bi morao uvijek imati na umu Srbe koji su raspadu Jugoslavije ostali u drugim državama. To, pošto vi ovdje imate, stalno se insistira na interesu Srbije. Dakle, Srbija je jedina zemlja na svijetu koja nema ništa drugo sem interes. Postoji interes i postoji odgovornost koja je nadpolitička. Politika je najniži nivo ljudskog, izvini Boško, ljudskog djelovanja. To stvarno, stočarstvo je ozbiljniji odnos prema partnerima koji se tu sve pojavljaju. Dakle, politika se dakle može samo na najnižem interesu. Odgovornost je to za čovjeka koji sjedi u Beogradu, koji je vlast izabrana od Srba, koji je pred velikom svjetskom dilemom šta se radi, jer određuje se sudbina svi nas. Dakle, to je odgovornost mnogo važnija od interesa. I važan element je prvo za Srbe, uzeti to i za Čedu Jovanovića. Rusija i Rusi nisu samo politički problem. Dakle, to je neka vrsta arhetipa s kojim mi živimo u porodici, svako od nas dođe u kontakt sa tom arhetipskom porukom i svako od nas ima poseban odnos prema tome, čak i kad kao Čeda mrziš. Dakle, to isto imate emotivno, dakle nije samo onako, mrzim je tance, to je neki poseban odnos. Posebna stvar je što u sukobu civilizacija, ja mislim da je Ukrajina te klasičan poligon sukoba civilizacija. Danas je odlično ove slike, vi imate u Rusiji, imate vojnu paradu, a na zapadu su vam LGBT paradu. Vojna parada vam je, dakle, poruka jednog naroda kako je spreman da se organizuje i štiti svoju zajednicu i tebe kao pojedinca. A LGBT je samo uništavanje jednog naroda koji je dakle odlučio ne samo da po logici iz prirode iz koje potiče da obnavlja svoju vrstu, nego je rješio se samo poništava. To su potpuno dve odvojene poruke i te poruke, tvrdimo ovdje, nikad ne mogu da dođu do tačke u kojoj će se one sporazume. Dakle, tu nema nikakvog. Mislim da ona priča koju je lansirao neomiljeni Huntington, da mi posle ovog ulazimo u sukob civilizacija, mislim da mi sad praktično to gledamo sopstvenim očima. Ja ću vas posjetiti ovdje, kao što znate, Wikipedia to je sredstvo za maltretiranje naroda koji nisu u okviru anglosaksonskog svijeta. Ali pravoslavna civilizacija vam je od Une do Vladivostoka u Wikipediji. Onda se tamo nastavlja na kinesku civilizaciju. Dakle, mislim da je zaista prosto važno da ovaj današnji događaj da se razumije kao nešto strašno opominjuće. I mi smo stalno, kako je počeo taj rat u Ukrajini, svi smo imali u podignutom stepenu tog osjećaja, tog nekog pritiska. Niko vas ne pritišće, ali osjećate kako to sve nije, kako se teže udiše vazduh. Ali posle ovog događaja, da ne znam koliko ima 20 kanala što kaže Đorđe režimski, ovdje su i opozicija i pozicija, to vam sve režimsko, nema tu nikad kad dođe se do ovakvih pitanja. Tu nema, od jednog malog dijela, ja mislim to ne prelazi 5% našeg policijskog tijela, to smo sve, oni su u tim pitanjima, to nema nikakve bitne razlike i koliko vidimo neće ne biti. I zato mislim da geopolitički zaista ne izgleda komplikovano ovo što smo mi danas vidjeli, ne izgleda komplikovano šta je poruka to. I zaista je tragikomično, zaista tvrdim tragikomično. Da se ovdje pojavio neko ko je Hitleru, bez obzira, pazite, u razgovoru Hitlera sa našim onim je bila ponuda, nećemo preći preko vas, idemo, onda oni kažu, pa dobro, ali on vas posle, sve se dešava posle, ali u tom trenutku je bila ponuda. Ovdje nema nikakve ponude. Dakle, oteću vam Kosovo, oteću vam Republiku Srpsku, priznajte Rusiju, Evropsku uniju, što samo po sebi stvarno više nije ništa. Mislim, to ćemo vidjeti. Ali ja ću da učinim sve što mogu. I da vam to kaže čovjeku kada vidite. I sjetite se Vilija Brandta i Helmuta Schmidta. I sjetite da taj čovjek pripada toj partiji. Vi dakle vidite dok je došla Nemačka. Da sad vi tom čovjeku isporučite Kosovo. Pa ja mislim, to narodne pesme neće moći opet. Hvala.
Hvala, profesore Reljiću. Sljedeći govornik Danilo Tvrdišić, novinar, ekonomista. Danilo, izvolite. S moje strane, naravno ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim domaćinima, da se zahvalim organizatorima na organizacijama ovakvog skupa za koji se također smatram da je veoma značajan, posebno u ovom sadašnjem trenutku, i naravno se zahvalim gostima na dolasku. Ja ću vrlo kratko samo da ukažem na situaciju u kojoj se trenutno svet nalazi, pošto uvek želim i težim da stvari pojednostavim, jer mnogo umniji ljudi od mene su rekli da su stvari nikad nisu toliko komplikovane koliko ih žele predstaviti, one su u samoj suštini jednostavne. Dakle, hteo sam da definišem situaciju u kojoj se sve danas nalazi i mnogo analitičara, mnogo geopolitičara današnjice se više govori o tome da se svet danas zaista nalazi u predvorju Trećeg svjetskog rata. Možda to nekome deluje previše ovako defetistički, previše teška kvalifikacija, ali ako pogledate istorijski moment, ako pogledate istorijski kako su nastala prva dva svjetska rata, vi ćete vidjeti jednu neverovatnu sličnost sa situacijom koja je danas u svetu. Naime, ako se setimo da je prvi svjetski rat, zapravo njegov uzrok bio u rušenju, gaženju osnovnih principa Berlinskog kongresa, dakle čuvenom aneksijom Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske, što je zapravo bio uzrok Prvog svjetskog rata, ne govorimo ovdje o povodi. Ili ako uzmemo da je uzrok Drugog svjetskog rata bila ekspanzionistička politika tadašnje Nemačke i faktički Anšlus Austrije, okupacija Sudeta, prva onda celokupne Čehoslovačke, dakle jedno brutalno gaženje Versajskog mirovnog ugovora, onda po toj istoj analogiji mogli smo znati da će do ove situacije u svetu doći pre ili kasnije. Dakle, kosovsko-metohijski presedan, i vrlo je važno to istaći, presedan, je bio taj moment posle koga su mnogi ozbiljni teoretičari, analitičari, geopolitičari znali da će se svet naći u ovoj situaciji. I ono što je mnogo važnije i aktuelnije u ovom trenutku, Vladimir Putin je o tome govorio više od 20 puta u svojim javnim ukazivanjima, javnim obraćanjima, rekao je, pokušao je da se obrati tom zapadu. Ljudi, da li ste vi svesni šta ste vi uradili? Da li ste vi svesni da vi koji ste stvarali osnove međunarodnog poretka posle Drugog svjetskog rata, da ste unilateralno te principe urušili, porušili i da svet, da bi se vratio na neki normalni kolosek, neophodna je neka nova mirovna konferencija, neki novi dogovor velikih sila. Oni nisu želeli ni da čuju. I Vladimir Putin je to više puta ponavljao, znači nikakvog odjeka nije bilo na te njegove reči. Dakle, imamo situaciju da je sa Kosovom i Metohijom, sa tim presedanom, zakon prava zamenjen zakonom sile. I to je ono što je jednostavno, što je očigledno da se desilo i bilo je, kažem, očigledno da će se sve ovo izdešavati što se danas dešava. Znači, imamo kršenje Berlinskog kongresa, Prvi svjetski rat, kršenje Versaja, Drugi svjetski rat i kršenje posleratnih principa međunarodnih odnosa i međunarodnog prava, ovaj rat u kojem se mi svi danas nalazimo. Ono što je također vrlo važno istaći, danas kada smo slušali, kada Aleksandar Vučić govori o tome da je Vladimir Putin tobože radio isključivo u interesu Rusije, a protiv interesa Srbije, on pokazuje ili drastično nepoznavanje onog što se dešava danas, ili pokazuje zlu namjeru. Jer upravo Vladimir Putin je ukazivao do čega će dovesti jedan takav presedan kada je 19 država NATO pakta mimo odluke Saveta bezbednosti donelo jednu takvu odluku.
Gde smo tu mi u celoj toj situaciji i zašto sam napravio ovaj uvod geopolitičkih procesa u svetu sa onim što se kod nas dešava? Zato što će posledice eventualnog uvođenja sankcije Ruskoj federaciji u ovom trenutku biti nesagledive, katastrofalne, i to mogu slobodno i sa sigurnošću da ustvrdim. Dakle, te posledice su na više nivoa se preklapaju, ja neću ponavljati ovde neke stvari koje su rečene, ali to su moralno-duhovne posledice, to su posledice geopolitičke, političke, kulturološke, ekonomske posledice koje će sasvim sigurno, ukoliko se desi, to dovesti do nestajanja države Srbije u istoriji. Dakle, to vam je situacija kao da neko ko je bio silovatelj, ko vas je stalno maltretirao, da se sad vi priklanjate tom silovatelju, a protiv nekoga ko vas je godinama, desetina godina branio i stalno bio uz vas u teškim trenucima. To je elementarno, moralno neprihvatljiva pozicija. Dakle, da ne govorimo dalje, ekonomski energenti, gas, sve ostalo što je, opet kažem, samo površina cele ove priče. Geopolitički, ko je garant rezolucije 1244? Pa jedino Ruska federacija. Ko je garant opstanka Republike Srpske? Ruska federacija. Znači, to ukoliko bi se desio takav jedan potez, tragičan geopolitički, politički potez, to bi značilo po spirali da država Srbija će nestati i srpski narod sa istorijske scene, i to u tu stvar možemo biti gotovo 100% sigurni, i zato želim da zaključim, dakle, da je vrlo opasna izjava takođe predsednika Aleksandra Vučića, koji je rekao da mi vojno smo zapravo neutralni, da ćemo ostati neutralni, ali da politički nismo neutralni. To je jedna vrlo opasna zamena teza. Jer smo svi uočili, dakle, da je Evropska unija u nastanku ove specijalne operacije postala batina NATO pakta i da faktički ni u vojnom, ni u geopolitičkom, ni u političkom smislu tu apsolutno nikakve razlike nema, čak u mnogim stvarima Evropska unija prednjači u odnosu na NATO pakt i Sjedinjene Američke Države, i da zato nije slučajno iznešena ta kvalifikacija o političkom savezništvu i o vojnoj neutralnosti, tobože nastavak istog puta koje smo mi hodili ranije. Dakle, moramo biti vrlo oprezni i moramo biti mnogo organizovaniji, jer su ovo ključna vremena, dramatična vremena, rekao bih, i za Srbiju i za srpski narod, i da sve naredne korake, evo ovo možemo nazvati kao početni korak, ali sve naredne korake moramo organizovanije sprovoditi i jedinstvenije, jer zaista ovo su vrlo dramatična i ključna vremena. Hvala vam na... Zahvaljujem Danilu Tvrdišiću. Mladen Obradović, Svetovski pokret Obraz, organizacija Srbi za Rusiju. Mladen, izvolite. Pomaže Bog svima. Pre svega treba istići zahvalnost našim domaćinima, Srpskom demokratskom savezu, ali isto tako i dragim prijateljima iz ćirilice. Mi se nalazimo u jednom prostoru koji zapravo predstavlja temelj jedne zgrade. Mi smo u temelju. Kao što je ćirilica temelj srpskog identiteta, tako smo mi danas u klubu Ćirilica, i upravo to treba da bude podsticaj da se i danas bavimo temeljnim temama i odgovorima koji će pružiti svima nama Srbima sigurnost i istinsku stabilnost u budućnosti. Ne onu lažnu stabilnost i lažni mir koji nam nude lažne vođe i lažne mesije, nego mir ljudi koji su pomireni pre svega sa sobom, pomireni su sa Bogom, pomireni su sa istinom, pomireni su sa istorijom i naravno samim tim pomireni su sa svojom braćom, Rusima, i samim tim i sa svojom budućnošću. To je jedini mir koji je Srbiji potreban. Postoje dva mira danas.
Imamo jedan mir koji nas smeši sa bilborda po Beogradu, bilborda koje je naručila Evropska unija i na tim bilbordima glavna poruka Evropska unija je mir. To je mir onih licemera u Briselu, u Londonu, u Vašingtonu i drugde koji spokojno sede po kafićima ili recimo na svojim radnim mestima ili spokojno gledaju televizor i sasvim mirno gledaju kako ukrajinski nacisti ubijaju, muče, zlostavljaju ruski narod i na sve to ne reaguju ni na koji drugi način, osim tako što Rusiju, kao zemlju koja je najviše stradala od nacizma, proglašavaju za nekakvo novo leglo fašizma. Evo videli smo čak da je danas u Poljskoj bio napadnut ruski ambasador i da su mu tom prilikom govorili fašisti. Dakle, Poljaci, isti oni koji su zajedno sa Hitlerovom Nemačkom učestvovali u rasparčavanju Čehoslovačke, o tome se danas čuti, to je radila Poljska, isti oni Poljaci koji su vekovima unazad tlačili i ugnjetavali ruski narod na prostoru upravo današnje Ukrajine i koji su najzaslužniji uz vatikansku propagandu za to što je jedan deo tog naroda, ruskog naroda, naroda koji se vekovima nazivao Rusini, to je bio naziv koji su oni sami za sebe dali. Dakle, odgovornost upravo Poljske i Vatikana i tih zapadnih centara moći je u tome što je deo tog ruskog pravoslavnog naroda otpao od svoje pravoslavne vere, ušao u jedan projekat koji se naziva Greko-katolička crkva, odnosno unijećenje, i to je zapravo bilo jezgro savremenog ukrajinskog nacionalizma, koji zapravo i nije nacionalizam, već je šovinizam, odnosno nacizam u njegovom najoguljenije i najgrubljem obliku. Glavni ideolozi tog ukrajinstva bili zapravo ili sveštenici ili čak potomci, odnosno sinovi tih unijetskih sveštenika, to su upravo Bandera i Šuhević, obojice sinovi unijetskih sveštenika. I danas ta Evropa koja nas uči nekakvom lažnom miru potpuno zatvara oči na ono što se događa u Ukrajini, na jedno skandalozno, zaista ne može se drugačije reći nego na zemlju koja je postala mnogo gora od svakog divljeg zapada. To je zemlja u kojoj se ljudi bukvalno linčuju na ulici, tako što ih privežu za drvo i tuku do besvesti, možda i do smrti, na najbrutalniji način, samo zato što je recimo neko osumnjičen za to da sarađuje sa Rusijom. To je zemlja u kojoj više ne važe nikakvi zakoni, zemlja u kojoj ne važe osnovno pravilo prava, a to je da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. To je zemlja u kojoj više nema advokata, to je zemlja u kojoj se upravo ovih dana donosi zakon po kome službe bezbednosti imaju pravo da nekoga uhapse 90 dana bez ikakvog obaveštenja bilo kome o tome. Znači, neko može biti držan 90 dana, a da nema pravo čak ni na posjetu advokata, niti bilo šta slično. To je današnja Ukrajina. I to je zapravo današnja Evropa, to je srž i suština današnje Evrope. I onoga ko stoji iza te Evrope, ko huška Evropu na sukob sa Rusijom, a to su Sjedinjene Američke Države. Mi danas zapravo prisustvujemo jednom sveopštem pohodu zapada na istok. Danas su se objedinili svi neprijatelji pravoslavlja, svi neprijatelji slovenstva, svi neprijatelji tradicionalne kulture, tradicionalnog načina života, svi neprijatelji porodice. Lepo su moji prethodnici govorili, i profesor Reljić i ostali, o tome da je ovo sukob civilizacija, da mi imamo dve parade, jednu današnju u Rusiji paradu vojske i paradu naroda koji ne zaboravlja svoje pretke. To je taj besplatni puk. S jedne strane, a s druge strane takozvane parade, odnosno povorke Sodome i Gomore, koje se danas nameću u Srbiji. Danas Srbija isto nema takvu paradu koju bi trebalo da ima, nego je se priprema da bude evropski centar nastranosti. To je ono što se sprema Beogradu ove godine. I na nama je da li ćemo na sve to onako gledati mirom, evropskim mirom, ili ćemo možda pokušati da učinimo nešto da bismo promenili tu katastrofalnu sliku, odnosno pravac kojim ide srpsko društvo, a srpsko društvo u ovakvom vidu ide ka razgradnji i ka nestajanju. U tom smislu je jako važno da srpski narod i srpsko društvo ostane u onom raspoloženju o kome je već uvaženi Đorđe govorio. To raspoloženje je svest da je, naravno, za sukob u Ukrajini pre svega kriv Zapad, odnosno Sjedinjene Američke Države i NATO, i da se ta svest pretoči u delatnu odgovornost i u delovanje
pre svega nas srpskih rodoljuba, okupljenih ovde, ali i onih koji nisu ovde danas sa nama, svi oni koji sebe doživljavaju i predstavljaju u javnosti kao srpske rodoljube, morali bi zapravo da budu aktivno uključeni u jedan sveopšti napor, zajednički napor da se ne dozvoli dalje propadanje srpskog društva, a to propadanje srpskog društva će se zapravo ogledati u tome da li ćemo mi kao država i kao narod doći do toga da uvodimo sankcije Rusiji ili nećemo. Opasan korak je u tom pravcu već načinjen od strane našeg rukovodstva, ako ga možemo nazvati našim. Režim u Srbiji je već glasao protiv Rusije u nekoliko navrata u Savetu bezbednosti, odnosno u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, i usudio bih se reći da su zapravo ti postupci naše vlasti možda bili još opasniji i bolniji po Rusiju nego što bi bilo samo uvođenje sankcija. Uvođenje sankcija je nešto što bi najveću štetu nanelo Srbiji, ali ovo glasanje u Ujedinjenim nacijama, gde Srbija diže ruku za to da Rusija bude izbačena ni manje ni više nego iz Saveta za ljudska prava, predstavlja sraman udarac. To je zabijanje noža u leđa Rusiju. I to je ono čime se bavi srpska vlast. Nije Putin taj koji zabija nož u leđa Srbiji, kao što pišu režimski mediji, nego je Vučić taj koji zabija nož u leđa Rusiji. A istovremeno, pokušavajući da se prikaže kao neki odgovoran državnik koji i dalje vodi računa o tome da balansira, da održava nekakvu ravnotežu između istoka i zapada, da vodi računa o našim interesima, ili kao što reče urednik Informera pre nekoliko dana, imao kolumnu u kojoj je upotrebio, odnosno zloupotrebio one čuvene reči ambasadora Konuzina, da, imali ovde Srba, pa on sad govori o tome da se srpsko društvo podelilo navodno na Ruse i Amerikance, u kojoj mi, je tako, većina srpskog društva, to smo mi predstavljamo nekakve agresivne i zatucane ljude koji ne vide dalje od svoga nosa, pa onda u skladu sa tim mi želimo da uvučemo u Srbiju nekakav novi rat, a za Boga, eto, on predstavlja glas razuma onih ljudi koji govore da mi ipak pre treba da budemo Srbi i da vodimo računa o svojim interesima. Ne postoje interesi Srbije koji bi mogli biti održivi, a da se sukobljavaju sa interesima Rusije. Prirodno i normalno da svaka država ima svoje interese, ali je nenormalno da Srbija svoje interese suprotstavlja ruskim interesima. Jer istorija nam pokazuje da kada god je Rusija bila u stanju i mogućnosti da odbrani svoje nacionalne interese, da su ti interesi blagotvorno uticali na stanje u kome se nalazi srpski narod. I da Rusija nikada nije ostavljala Srbije na cedilu onda kada je bila svoja. Nije Rusija ono što je bilo u vreme Borisa Jeljcina. To nije Rusija. Kao što ni ovo danas nije prava Srbija. Prava Rusija je ova Rusija koja se rađa u jednom velikom naporu, rađa se kroz vatru i oganj, kao što je to na ovoj Georgijevskoj lenti. Kroz te boje se rađa današnja Rusija, nova Rusija, preporođena Rusija, ona Rusija koja se temelji na podvizima najvećih i najslavnijih među njima, kao što je recimo sveti knez Aleksandar Nevski. I nije nimalo slučajno da mi danas ponovo smo svedoci toga da je Zapad upregao sve svoje sile da bi uništio Rusiju kao osnovni bastion ne samo više pravoslavlja, nego normalnosti u današnjem svijetu. U tom smislu, zaključio bih rečima mog prijatelja i saborca i čovjeka koji već odavno nije među nama, to je pokojni Nebojša Krstić, osnivač Obrazi, čovjek kog su mnogi ovdje među vama poznavali. Naslov njegove najznačajnije knjige bio je Pobediti ili nestati. Rusija danas vodi tu borbu. I u ovoj borbi Rusija će ili pobediti, ili će nestati, a sa njenim nestankom nestaće i Srbija. Mi se iskreno nadamo, molimo se Bogu da se to ne dogodi i verujemo na osnovu svega onoga što je Rusija učinila u proteklim godinama, na osnovu načina na koji je uspela da strateški izgradi odstupnicu za odvajanje od tog nakaradnog zapadnog sveta, jer umeđu vremena, evo samo ću napraviti mali izlet i sa time ću završiti, da je Rusija uspela da u ovih nekoliko godina napravi gasovod ka Kini, što 2014. nije bio slučaj, znači da su tada bile uvedene sankcije, Rusija ne bi imala
kome drugom da isporuči svoje energente, ne bi imala ustupnicu, nije imala zamenu za SWIFT bankarski sistem, nije imala čak ni svoju bankarsku kartu koja bi bila odgovarajuća zamena Visa i Mastercardu, nije imala zatvoreni internet, nije imala hiperzvučno oružje, sada sve to ima i zato je upravo sada nastupio trenutak oslobađanja tih ruskih teritorija. Uspeh Rusije znači će i uspeh Srbije i zato je naša dužnost da ne dozvolimo na bilo koji način da Srbija bude suprotstavljena Rusiji. Hvala. Hvala. Sad će nam se obratiti dr. Dušan Dostanić, Institut za političke studije. Dušan, hvala. Pomaže Bog. Prvo bih želeo da se zahvalim Slobi i Goranu na pozivu i vama svima što ste došli. Ja bih samo u ovo kratko vreme nabacio nekoliko teza o kojima bismo posle eventualno bi posle moglo da se diskutuje. Dakle, u spoljnoj politici osnovna kategorija je interes. Dakle, postavlja se pitanje, ako bi Srbija htela da uvodi sankcije Rusiji, koji su to srpski interesi ugroženi od strane Rusije? Dakle, čime smo mi pogođeni ili povređeni ruskom intervencijom u Ukrajini, da bi zbog toga Srbija u nameri da zaštiti nekakav svoj interes, a reagovala tako što bi uvodila sankcije Rusiji. Nema potrebe da puno razgovaramo o tome, mislim da je svima jasno da takav interes ne postoji, naprotiv, da postoji više onih interesa srpskih koji zavise od Rusije, dakle, da čak i kada ne bi postojala bilo kakva veza duhovna, verska ili krvna između naše dva naroda, dakle da se radi i o nekom za nas dalekom narodu, nema političkog razloga za bilo kakvo ulaženje u konflikt i za bilo kakvo uvođenje sankcija. To je donekle jasno i ovim predstavnicima druge strane, zato oni relativno retko govore o interesima i u poslednje vreme koriste jedan drugi pojam, a to je zajednica vrednosti. Dakle, ispada da Srbija mora da uvede sankcije Rusiji, da se odredi negativno prema Rusiji, da bi Srbi pripadali nečem što se zove zajednica vrednosti. Dakle, da to više nema veze sa politikom, nego da ulazi u sferu morala, odnosno hipermorala. Dakle, ovde druga strana nam poručuje da politika treba da se hipermoralizuje i da je svaki problem u svetu odjedanput postaje naš problem gde mi treba nekako da zauzimamo stav. Dakle, time se politika odvaja od, dakle, i ova moralizacija politike je dosta problematična, jer se tu ne računa sa onim što je do sada važilo za moral političara, dakle, etika odgovornosti, gde političar snosi odgovornost za svoju zajednicu i ona se zamenjuje nečim drugim što se naziva etikom ubeđenja. Dakle, da se određena ubeđenja sprovode, bez obzira na stvarnost i bez obzira na cenu koju zajednica u tom slučaju plaća. Dakle, mi uvodimo sankcije Rusiji bez obzira na cenu koju će Srbija, srpski narod platiti time, prosto zato što to hoćemo. To je opasno zanemarivanje stvarnosti, jer kao što je poznato, svetska istorija nije nekakav koncert koji svira nama nekakve omiljene melodije. Takođe, kada se proklamuje previše ta etika ubeđenja, to ostavlja loše posledice za moral, i za politiku i za moral. Dakle, moral se u politici kruni i zajednica vrednosti, onaj ko govori o zajednici vrednosti, zapravo pokušava da
jednim trikom monopolizuje vrednosti za sebe, čak i ako se za njih ne zalaže, jer nema garancije, na primjer, da onaj ko puno priča o slobodi se zaista zalaže za slobodu, a da neko drugi ko o tome ne govori za sva usta je automatski nekakav protivnik slobode. Primere tih zloupotreba vrednosti u politici je relativno lako naći, na primjer, zloupotreba ljudskih prava, dakle neke parole za koje bi se svi zdravorazumski ljudi relativno brzo složili da je to nešto u redu. Dobar primer je i zloupotreba antifašizma, gde se u ime antifašizma svaki politički protivnik žigoše kao fašista, tako da se onda politika pretvara u borbu između svakih 10 godina, 20 godina ima neki novi Hitler, ne znam, da je Slobodan Milošević, pa može i Saddam Hussein, a može i Putin. Putler, tako. Da. I gde se svako onaj ko onda pokušava da brani tu stranu takođe žigoše kao neko ko je moralno problematičan. I tu dolazimo do najveće opasnosti kada je govor o zajednici vrednosti u pitanju. Dakle, kako je govorio Carl Schmitt, norme važe ili standardi se dostižu, norme se ispunjavaju, vrline se žive, a vrednosti se nameću. Dakle, onaj ko govori o zajednici vrednosti, on hoće nešto da nametne. Hoće da nametne unutra, ali hoće da nametne ispolje. Dakle, svaki razgovor o zajednici vrednosti isključuje ono što je kolega Vukadinović govorio, isključuje demokratiju, jer vrednosti se nameću, ako narod ne želi da živi u skladu sa tim vrednostima ili onom što se po njima podrazumeva, utoliko gore po taj narod. Takođe, vrednosti se nameću ne samo unutra, nego se nameću iz polja. Dakle, u zajednici vrednosti može vladati samo jedno ideološko jednoumlje i tu nema mesta za slobodu različite kulture koje žive u skladu sa sopstvenim pravilima. Dakle, u ime jedne ideološke apstrakcije se zanemaruje stvarnost koja uvek na kraju ostavlja posledice, jer stvarnost je ono što dejstvuje, ono što ostavlja posledice. I u tom slučaju govor o zajednici vrednosti zapravo znači jedno bagatelisanje srpskim suverenitetom, odnosno ukidanje naše političke egzistencije. Jer, opet da se pozovem na Schmidta, narod koji pristaje da mu drugi određuje političkog neprijatelja, gubi svoju političku egzistenciju. Dakle, prestaje da bude subjekt politike i pretvara se na nivo objekta. Dakle, kada naš predsjednik kaže da, šta je to rekao, da smo mi da smo se mi u politički opredeli, politički nismo neutralni, baš to znači bagatelisanje našim suverenitetom, ukidanje našeg suvereniteta i pristajanje na to da nam drugi u ime jedne ideološke apstrakcije određuju ko su naši prijatelji, ko su naši neprijatelji, bez obzira na to šta je naš nacionalni i državni razlog. I time bih završio. Dakle, Srbija u ovom slučaju bi uvođenjem sankcija Rusiji žrtvovala svoju političku egzistenciju i ne želim da zvučim katastrofično. To ne znači da nas čeka nekakva okupacija, politička egzistencija se može žrtvovati i bez okupacije, bez stranih trupa na svojoj teritoriji, ali zarad dokazivanja ideološke pravovernosti, znači dovođenje u pitanje
opstanka države. Hvala. Hvala, Dušane. I na kraju, ali kako se kaže nekao poslednji, vam reče dr. Slobodan Janković, Srpski demokratski savez. Slobodno. Hvala. Mogu i ja mikrofon. Mikrofon nije vaš. Pa, dame i gospodo, dragi prijatelji, braće i sestre, danas, kako je već rečeno, a i svi ovde to znaju, mi se sećamo dana pobede nad mrakom nacionalsocijalizma i fašizma. Tu pobedu je i prema priznanju tadašnjeg vođe Sovjetije Staljina ponajviše izvojevala ruska vojska, ruski vojnik. I baš zbog te činjenice danas je sećanje na taj događaj sve mrskije u rastućem broju zemalja Evrope, što govori o tome šta se pomalja i šta postaje dominantno u tim zemljama. Ovde je pomenut i raspad Jugoslavije, naravno, i to ne slučajno. To je bio prvi vojni sukob, tako posle građanskog rata u Grčkoj 40-ih na tlu Evrope, i tada još mnogi umni Rusi, ovde bih pomenuo Elenu Guskovu, prijateljicu srpskog naroda, Nataliju Narušnicku i Aleksandra Dugina, široko poznatog ovde, oni su to razumeli kao pripremu i kao jedan eksperiment za ono što treba da se desi na ruskom ili postsovjetskom tlu. Naravno, to su razumeli i naši ljudi, i intelektualci, ali i običan srpski čovjek. Rat koji se rasplansao danas na tlu na kojem je ponikla ruska državnost, on je bio potpirivan, znamo to i u Gruziji, i u Jermeniji, i Kazahstanu, i naravno u Ukrajini. Ali taj rat je dočekan, i na to je takođe ovde ukazano već, kao jedan rat dobra i zla. Kao rat koji treba da donese jedno bolje sutra čovečanstvu. U takvom ratu Đorđe Vukadinović ukazao ulozi su veliki, ja bih rekao i najviše. I nije naravno slučajno da u takvom ratu Rusija opet ima jednu glavnu ulogu, jer Rusija je, kako je to govorio Beređajev, jedna zajednica, jedan narod protkan mesijanskom idejom, koja se provlači kroz celokupnu njihovu istoriju. I istinitost te misli je danas vrlo jasna i sve očiglednije. Danas je jasno da jedna stara mržnja na zapadu se ponovo buja i širi se ka istoku. Dakle, dolaze novi krstaši, dolaze nacisti kao duhovni unuci nekadašnjih nacista i zaleću se na istok. I u tom zaletanju mi slušamo poruke koje nam dolaze iz Vašingtona, Londona, Pariza, Berlina i Rima. Ali većina sveta, evo ovde je već rečeno i profesor Reljić je ukazao, 6/7 sveta ne sluša više taj diktat. 6/7 sveta koji je decenijama, neki vekovima, ali tako, bio tlačen, njihova bogatstva crpene, odlačen na taj zapad, sada više neće da sluša taj diktat. Čitavi kontinenti se više ne slažu sa takvom politikom. Dakle, mi nismo sami ni izolovani u našem stavu. A to nije, naravno, to je još manje Rusija. Pričajući o nekim anegdotama, ja sam se, kada sam slušao moje uvažene prethodnike, sjetio sam se pre jedno mesec dana razgovora moje sestre s jednom Italijankom. I moja sestra je objašnjavala da nije tako kako se priča na njihovim medijima i da je istina drugačija i na kraju kada više nije imala argumente, ova Italijanka je rekla, pa dobro, istina i nije toliko važna, važno je da smo mi u Evropi solidarni. Za nas Srbe istina je mnogo važna. Mi smo uvek istorijski bili na strani istine. Ili smo bili ono što se kaže na pravoj strani istorije. Naravno da smo za to plaćali, ali smo zato i pretrejali. Pre nas se stavlja, naravno, jedan veliki izbor, ne prvi put u istoriji. I na takve izbore mi smo odgovarali utemeljeni u svetosavski i kosovski zavet.
o kome je pisao i ovde uvaženi profesor Jovan Janjić, naravno. Tako, opredeljujući se i živeći u tom zavetu, mi smo gajili zajedničke vrednosti, ali kao narod, ne kao zajednica nekih država, zajedničko iskustvo, sećanje, pa i osjećanje. Jer Srbi, odakle god da su iz Knina, Pirota, Vranja ili Subotice, oni se svi sećaju Kosova i osjećaju Kosovo. I ne samo Kosovo, nego Kolubare, Drine i koridora u novije vreme i tako dalje, Košara. Taj zavet koji je nama pomogao da pretrajemo logore i velike stradanja u istoriji, naravno sada je na ispitu, i ako se mi odreknemo, taj zavet je pravoslavan po svom duhu, ako se odreknemo od pravoslavne Rusije, mi otpadamo od naših zaveta. I mi ugrožavamo naš opstanak. Jer opstanak i ostanak u istoriji, on nije samo jedna računica racionalna. Naravno, fizički će ostati neki ljudi da postoje, ali ne više kao jedan stari evropski narod kao Srbi. Da li smo mi u okruženju? Ono što je Danilo govorio da treba da shvatimo tako situaciju. Jasno. Naravno, ali ne u potpunosti. Tu je Drina kao jedna od žila kucavica srpskog naroda i ona mora ostati most. Politika koja ide protiv Rusije dovela bi nas do toga da Drina postane granica, da postane zid. A jasno je zbog čega. Ovde je ukazano, profesor Rejić i drugi, kada su govorili da se od nas traži da učestvujemo u suštini u gašenju Republike Srpske, u pravljenju novog zida na Drini. Na našim granicama je naravno i Mađarska sada. Da ne zaboravimo da je Mađarska ne predstavlja zid prema Rusiji, nego predstavlja i kontakt sa Rusijom. Konačno, sutra, kažem, ne mislim bukvalno sutra, ali već sutra, bit će Rusi na Dunavu. Biće u Izmilju, biće u Odesi i tada će neki novi Srbi, kao nekada Karađorđe, kao braća Nenadović ili Riznička, moći ponovo da se druže, besede sa nekim novim Puškinom, nekim drugim Rusima tamo i da prave putokaze za jednu novu budućnost. Naravno, ono što mi slušamo da smo pod pritiscima i tako dalje, da je to neko obrazloženje zašto bi trebalo da se menja politika, pa da li je to nešto novo? Mi smo stalno pod pritiscima. Srbi su vazda pod pritiscima, barem od 1991. godine. A bili su to i ranije u istoriji, ali ajde da uzmemo ovaj najnoviji period. Pa kaže, pritiskaju nas za Kosovo, pa da li je to nešto novo za Republiku Srpsku? Pa ništa novo. Mi u stvari, i samo jednu stvar se ne slažem sa profesorom Redićem, sa zapada nemamo ponude, imamo samo pretnje. Dobro, naravno da ste i vi to mislili. Ponude ne postoje. I kaže se traže nam Evrope. Pa sama ta reč, sama ta rečenica traže nam govori u prvi. Dakle, oni nam nešto stalno traže. Oni ništa nam ne nude. I meni je zato, evo pri kraju samo da kažem, dobro dođe uvek kada naši neprijatelji budu vrlo jasni. Kao prethodnica Šolca, tako koji je na večeri razgovarao sa Vučićem, Kurtijem i Lajčakom, koji jeste Slovak, ali u Slovačkoj jedan od najvećih zagovornika NATO-a, zagovornik priznanja Kosova i Metohije. To treba da znamo. Dakle, on ni slučajno nije, kada kaže dolazi Lajčak, on je Slovak, pa da, ali Slovak koji je protiv nas. On ne predstavlja onu većinu slovačkog naroda koja razume da su Kosovo i Metohija srpska sveta zemlja. Dakle, Josip Juratović, nemački poslanik, kao njegova prethodnica, je rekao za naše medije, treba Srbi da razumeju. Mi ne pregovaramo, mi postavljamo zahteve, postavljamo uslove. Nema šta vi da pregovarate s Evropskom unijom. Dakle, to treba da nam bude jasno. Neka njihovi zahtevi padnu u vodu, a naša ruka da ostane pružena slobodi. Da bude pružena bratskoj Rusiji, da bude pružena ovoj većini sveta o kojoj smo pričali,
sa kojom možemo da sarađujemo na svaki način, pa i na ekonomski, naravno da je i to potrebno. I da Dunav koji imamo ostavimo kao prozor u taj jedan slobodan svet. Kao prozor u slobodu i da prestanemo da pretnje doživljamo kao nešto novo. Hajde da se osvrnemo na ono što imamo. Mi već živimo jednu stvarnost koja je posljedica realizovanih pretnji, a to je stvarnost izvršitelja, to je stvarnost pljačke srpskih preduzeća, srpske ekonomije, ako već govorimo i o tome, a moramo naravno da govorimo i o tome, to je stvarnost gde od srpskog novca, od svih nas se uzima da bi se strancu plaćalo da nema potrebe da ima trošak za srpskog radnika koji onda za njega radi kao neka vrsta roba. Kada sve to imamo u vidu, šta može da nas još snađe sa tog zapada? Pa bombardovanje sigurno ne može da nas snađe. Ako bi nas bombardovali zbog toga što ne uvodimo sankcije Rusiji, morali bi da bombarduju Tursku, morali bi da bombarduju Egipat, Iran, da ne kažem Kinu, Indiju, Izrael, naravno, Izrael. Dakle, nema ništa od toga. Budimo spokojni, budimo hrabri. Odavde imamo jedan divan pogled na Narodnu biblioteku i na hram Svetog Save, uzdajući se u Svetog Savu i bivajući utemeljeni u našim zavjetima, mi naš odgovor znamo. A to je nema sankcija Rusiji.